Right. Yeah. Well, díomh a chuirde chun sáisibh agus bhuair céad míle fáilte romh an so inómh tháinig tarnáis beo le haig an ócáid úntaach seo. Gaelbhratach agus níl mí tréis tarnáis a bheith sais ag ócáid beo ó gábhí san éideach. So fáilte mór ó ceann na tír a thoisibh tréis teacht ó gaciile áit agus tháinig go léir ag nú go mór leis an lá seo. So dúspóra an céad rud go mbeidh ag plé inómh ná an painéil cainte leis an chathair íana úntacha atá anseo clé in Acelum. So dúspóir bhhailm iad a chur nachna tá Caoimhe Ní Chathail, Barra Ó Siochrú, Marí agus Mícheál an son in Acaile Barry agus bhhailm dúspóir iad a chur nachna agus tá siad son chun acuid taithí a roinnt libh agus acuid taithí agus iad gobar is saol na Gaeilge faoi láthair. So dúspóra beidir go dos nómí amach le Caoimhe Ní Chathail anseo agus go gurg sí beidir pís bheag caint faoi acuid taithí agus cadatá sí amón faoi láthair. So is as little canon in Grace Mitchell in Mindanao, in Tin Hanman Shaw, quite my fractal DCU Shadas a Bayrash. I guess my curfew and my fortunate, the Kugli Nicolai, I guess ever into the mind heal, I guess, so be ever more láithreoir, I guess léiritheoir television, I guess radio, being the fact like BBC, I guess TG4, and to the Boston Festival or BBC Radio, I guess Radio Fáilte, so kind of I had a little and heal through Gaeilge and my first still about unrex because war shield isn't be digging a big part on I guess one of my nerd self and seal isn't it's like a go walk a match in skull it goes alley I mean it's part has come in some steam I guess it's in Boston Shaw and DCU and already DX now beyond must for digger land mat which is Gaeilge I guess shouldn't hear I guess shouldn't hear to or shield and flatter and my first I think it's more if they can't look that I guess in nerd ever example which Arás Caoimhe agus Barra Ó Siochrú, Aontas a fós mar Mac Léinn, beidir go dúirg fása sais doscéil agus catáirsúla go faoi láthair. Hello, a chuir that consáinte is Mícheál Barra Ó Siochrú and it's Australia Coiste Theory done agus speckle na scoil héidir an son Gael Theory hello a chuir that consáinte. Caoimhe was 3 bhíon is dócha ar an Coiste Gaelbhratach ar bhí mar scoil, so siomla camrú ócáid run Bronnadh Gaelbhratach, so hon ar bhí le dar live. So Mairidh Jamie Ó Flannúra and also the hair and Gaillimh Déanamh that Roinn Oideachais and Mac Léinn and Aontas ach fé láithreoir Mícheál Ó Nualláin tá mé seall I gobar le text-based back in cúpla dom cóglacha text-based ús sin ach fé láithreoir tá mé gobar mar chóirdóir trí le bhéile chun na bhéil na agus rudí eile mar chóirdóir trí le bhéil nó bhí mé cé le chun na Gaeilge oifig na Gael na hartí na hoscail na go léir. Agus sonnig an gábhí chum mé dul ras galibh complíon eile gach amach de bheith mar lasúrán don Gael Linn ar Aontas na Mac Léinn an ollscoil na hair an galibh. So tá mé dul ras de bheith mar onadí na Gael na ingalibh. Agus is dócha is mór an nóir domsa bheith ró son mar bheith sin céadúir a bheith lasúrán bunaitheoir ar an Gael Linn in Aontas agus an cúnamh dé bheith nó Aontas eile ag lánaimseartha. So yeah, stocha sin an takeíoch mótá domsa bhí mé leis an gom an Gael an ollscoil na hair an galibh. Fact Gaelbhí and agus chun buinte le cúpla craobh de chuid chuir na Gaeilge tá mé buinte le craobh Prádaí, craobh na Gaillimh agus an son Tommy tar éis craobh eile bhanú an Gaillimh atá bunaitheoir ar Aontas na Mac Léinn. Stocha sin gafar bhuaim Jamie Ó sin okay. Arás Barry. Arás sanna Mary, tusa comá mar Mac Léinn in Gaillimh, beidir go dúir fása píosa beag ar dochuid taithí ó thaobh saol na Gaeilge. So Mairidh Nic Cormaic is an dom agus is as coin in the Gaillimh dom. Agus bhí mé mar Mac Léinn OEG in Gaillimh, bhí mé ag déanamh tugadh ar an cuas céine le Barry, Gaeilge Léinn an Aisceán ach ar cinna bháin ó cinna eile bartí mé le tuitim amach as an cuasa sin agus dul imón an fashion, so tá cuas fashion á dhéanamh agus faoi láthair agus tá an chola féin agam. Agus céad a déanam ná déanam dansíthe. So James Dancy have uwa och James McKay on cola to read latry band the Gaeilge and latry band the Gaeilge in the Verla on Verla. So Nanskill we my portrait letting well rot. Unsan Schindler both maybe Caoimhe Ní Chathail dollar and also be is a grammar that portraits to come on Gaeilge. So but I should have paid Coiste Gaelbhratach me súscadí, so bhí mé mar undí an café sa Caitlin, agus an sin sa down bhí mé mar an OCP, agus fiú an Mac Léinn ar nach ra mé in OEG, drasal mé ar beidir shocked up in gate to the Himothy, bhí mé anna gcónaí ní ra si géirí, go bhfuil well bhí si géirí, like ní ra. Yeah, so
So, is even woman Gaeilge agus Jamie Ó like art learning Mícheál Ó Nualláin. Arrows ar fad Mary agus Mícheál Ó Nualláin an duine sinne ar an bainisteoir. Beidir go bheith fásta an dochuid tá Roinn Oideachais. Three buckle shot and chin so they chin word. Yeah, Mary do it to Jamie Mícheál Ó Nualláin santum and soft block lead them. The lánaimseartha is too bad I know we concur people with hybrid block lead Tom Marsh Joe or Bainisteoir Gaeilge Conan Gaeilge. Agus Marlú Jamie an sin agus dú den ora an sin le rábhar a mé wadro gan a bheith ortú Gaelbhratach ach hála sé an ois mé lá an sásta bheith ortú gan miúcha rí wigus. Ach is tócha, yeah, so mé tort frí mo chuid saolta Gaeilge dearg frastal ar bunscoil agus fanscoil so nuair a mór an deisina taobh mud an scoil an tócha bheith the clochta leis an Gaeilge ach for mé deisina sin san idirbhíon frastal bheith mar cinere Coláiste Lurgan sin a Gonamara agus sin is tócha gur bhúscoil mo chuid bócán do teanga agus well, Barra feck man sin gasú an champions or yes about. Yeah, so do credit and chin in each in you should sort of around me here garm the Gaeilge on to mock. So dress me clash to car blocky and shimmer and McCain biag and over Gaeilge filter, but shimmer and washed the cheese there in the hill and some Gaeilge. Stoke at on bond to play groupie bubble Gaeilge and Lock Lea come up so we get a cake ball at the Gaeilge. And the play out in East Derny, I was Money Manshan, every I was a little bit different in East Derny. So I know we started just to play in a group of public solution, Marlow and Chin or Bruce McQuick Bohokan, Trace Mabek Frost on the air, I know we are not is separate on Changa, I know we can't have well talked it. But the Stoke and Ain show block here, Glock and Dash him on Angel and Dash, because Marlow mentioned we may just Frost there, school in it, Quail School in the Colasha, of New York name or Tip Mutton Gorse and Docus. And chin ar rastal mair but dar nóí ócáidí agus cúpí pobl a bhfuil le lárnach sa Gaeilge hain agus a bhfuil taithí go bhfeiceann tú na daoine iontacha na daoine ceann róideathe maidir leis an teanga mar luútar an sin ach yeah, stopi rudí eile so tá mar an bord bainisteoirtí do mo van school Coiste Gaelbhratach agus school sa Cantor dumsa comá so teach hiúise Gaelscoil hiúise comá agus yeah, just déanam gach in Iirecht a bheith páirt na Aonwood the couple of shavu no couple of fodder and the now was really much young rock a plan stuff Eros Mícheál. Beidir go roiimi isteach go dtína rudaí de friúla tá sibse tar éis bheith buinte leis agus sibh tosna amach beidir sa bhanscoil. Cuomh ar hiictasa sais na deisina a bhí buinte leis an Gaeilge agus tú beidir site sa bhanscoil cosú leis na daoine óige tá sonmh. Sílan go an tower an groma frastal ar Hallstallig so skull master bug a níos mó leis a ha bhí bug nar bhí an electricán agus dar nó ar gilscoil an eruption agus an líonra sacrod agus why mu dinne goí gur tugu breis deis na dúine ó bheith cant le beidir cardte bhí scoiltathe Berlin nó scoiltathe eile níró siad na deanún ard cear neag sa bhí mu dinne frastal ar ahan eile rud chun spéir ahan eile emart ahan eile chomórtas clín pella ahan eile rud chun spéir agus heagman te gonaí gurú sin cinneal ar hásiart an scoil agus grús bhí géir go mé Coiste Gaelbhratach mún héala de hes the fetal a learning a gahan el rud. So kente gur wahi mishe gur breis deisnon ag an amcurna Beidir nar bhí mama dhéagar gur wahi ma get bug den naira agus nachramo chu bradal cearna san Gaeilge ag a tennis. Wahi ma guro ma mar bin le Beidir nar lor moami in Gaeilglum hís bhil mór bim naira an dónar a hanesh is mishe burns tú sahan for in Gaeilge. Mar sin sílam gur bhaachta gotí gur mar an oscail Beidir le teagháil mar scarta eil ar an urid de luach a bhain leis an teangaí agus an urid de cinneal hásiart a thug se dúg nuair de dheisne me se ag ebar an airneal ionta cummórtasa a has cente go bhfuil breis deisna ógamsa leis marall go Gaeilge an peigum sa costa go dhéanú in Gaeilge ná mar le agus céalta sin ggóil ó bhaith níos mó ebar ógamsa Beidir na martha ag leithreoir eile. Some tama into buia fascinated. I has kent gur hosma ag teagháil sin ar an bhanscoil a ha gong siar is a ceart go níos mó luach aréis or an Gaeilge na mar Arrows agus Barry agus Mary bhí an beirt go se buinte leis an Gaelbhratach agus sibh sa bhanscoil. Cadíad sais na rudaí nó na moltaí a thuair an beirt go se dos na dtíine atá sit an son nómh agus iad beidir ag dulráig agus an méid obair tá déanta leis an Gaelbhratach. Cadíad na moltaí a thuair an beirt go se dómh agus iad ag posta áil beidir ó héamh an Gaeilge. Well, is dógan ras mó dhearan nó cépo é láúnt ag láhairt as Gaeilge sin ras tátaí brúla daoine eile bhfuil Gael na cá. Ná bhí
an rud a bhí a gomsa nuair a bhí mis sé creaú sa ban go nó bhí ní nóir a féidir go raibh níor ausró muí nach go Gael ach ná lig de sin stoppa ar chur drasna sé ar bhanscoil agus manscoil trí ban Gael na níor an Gael gomsáile a bós bhí fánar an cíntí an dead go raibh Gael an teanga bhí á leabharscoil i máhéil i gcónaí Bertie is Flannúra ráid ní go manscoilíochta ag déanamh má chuid a dachas trí ban Gael na níagsan so round méid cuasaí amháin ar sios ar an CEO trí ban Gael na. Now ní chaid siú sin dhéanamh just landing live a bit winter cleverly landini Instagram sin rud omlád a dalvisha landini those cuiva chats agus ready marsin Instagram so it seems being a long Gael and the Eshkent on son then came to go with she own it go me as go she the Eshkent is a hail and tower fall like caught me raw don't running non proud of winter collection which the Gael and Moscow leave any flowers of Gael and so no but very hour and intention of for me English to Gael that from my posting landing club the eerie my hail a call tree band Gael na I still getting a year son and Bronnadh Gaelbhratach nor be nice then also no landing fashion feeling than Coiste Gaelbhratach we make winter fashion come Gael so more varting should right and also new the ain on a tree of Bonnie coming Gael dead winter fashion come Gael shin on more less more comes that Van mis sé ar MySpace bhíú le Ní lisa go cad is free of shoots bhí Aontíim le Barry an mulla bótá agam ná mana bhfuil cuasa Gaeilge á dhéanamh rugad san ollscoil té agus bheith páirte sa cumann Gaeilge bhíon imeachtaí acu i OEG bhí ball na Gaeilge a bhíon cúpla mío hen agus gléascachtain na sús i gúnaí álanna agus bhí hartar céad chuige duna ann capam agus buint béile all in Scotland agus bhíon imeachtaí eile ar nós disco, iha Hawaii, iha mocktails, iha cocktails. Like being an irid sin imeachtaí difriúil a acu agus tá sé co-difriúil ón an sáid saol na Gaeilge atá tuiscint agah ar an manscoil air. So mana bhfuil sibh déanamh of course a trí bhán na Gaeilge té agus bhí páirteach sa cumann Gaeilge san ollscoil. Agus just mar muna hen se bhráid comach bhí an an trí bheith mar sin tá méid gabail tá grúpaí Gaeilge in gá in air like gá people an town. Fiú tíortha eile tá méid dul go sásanna bhíon tegan don ollscoil agus dúrúlam gohfuil ní cuiste Gaeilge atá an ach tá grúpaí do daoine labhairí Gaeilge is sásanna. Agus fiú na semana so luí ní an na Gaeilge every much more clear dimmer much go na Gaeilge nes go má first a ring the lever lock lí Gael the Gaillimh in Alia for an Ellen when hand dar noid for the front on near could you again mark on Walia I guess basically could be fog on the skull to be flag TV or just bubble and be hard to because the week the spraggy against the wall exam version a 10 the group on amongst the Jackson on could be Roger Wilson will go on again each van the Gaeilge I guess reach and also on yeah. Mar luúg tusa chuomh díar an son míhall bhí tusa buinte leis na Gaeilge, le cad máil fása de daine agus iad ggéirigh rudí las mod an scoil dhéanamh inis atá buinte le saol na Gaeilge. Cinnte stocha an rud agus luúte chuidir an seo ach stocha an severas sin beidir nach bhfuil le ná for an pelle for an soccer fiú tá sin ar fudfáil na tír agus sin rud bhfuil cóchasúla na chéile agus stocha an rud ná an le céalacha sin nó an dainach do bhfuil leis an taithí bhfuil agad le chéile is stocha is just le play from sport fi prísa go gan óid mis sé humortic le a sochhá sa sinseir sin ar bheith fáil copa nóid an trust túúd ach ricin tú tréis bit ar an isisiú sin hain mar mionóir an sin agus caiid sin an rahain sin ag ghlacha gimar go for an fásta tá donna nóíocht go daine bhfuil an sinna nach hain den spot bhfuil síos ar an bar agus mar cheanna cuman Mohi mé nach fáilte Roinn agus ná sin agus lig siút bhí isco sin nach fáilte lo sin ar nóí so ní rah an Gael a rís an le céalacha sin a dhéon bonta leis ach díon gur bhfuil mé rís le na Gaeilge an le céim bhil bhí gachróid faoi an acht associated de Dus go nascin sé daoine níos mó tá sé bhád níos lú an nasc agus an Gael níl Dialtown is winter na Gaeilge tá sé crackáilte agus tuigeann siad tá rud an tuiscúil siad ag leabhart míón teanga tá rud an nascin le chéile bhaint tá siad dain tá páirsan tátaí daine ag na daoine sin
agus tá nó mar luúg mé tá sí crackát de barí hís na tablets an seo agus tá sé gurí goí crackátí ana fiú lá na hóra so tá just tá an sin crackpá leis agus tá sé luúte chu den an sin ornta mohín tú in hosting tú amach ní nóire tú leirtanga éagsú agus le card féidir nach leirín antanga céine leat ach feici tú na daine a hagan agus na daine a dhéanam tú mór an pilíon drú cardgus as tú sin just go nascan an Gaeilge who le chéile leis an modelle bhúir se bant le. So the gáhúir cosú le chéile seans go raibh tíar an bud amháin leis an teangrú go bhí below. So just breaking it explaintor there. So mar dar nóí doscail an oldskoil sin sú dumsa because we made busca to be in a coming fád bhí éagsú nán ach mé frastan rocktas le Gaeilge rocktas na saona is le agus ní raibh bhaint a leide go mar géine mu go le mar leis sin ribré fiú mar cuiilegs tú hain fecha go píos ag mór spell na Gaeltachta good nach go a féidir sportú an bearle a chorbe agus go dtí go rasínta rud ag sú sin agus go fechan tú an nascú ag daine leis an teanga like busclín sin a bhúla really dort mé sin go bhúscail sé mogulúán ar a brastan síos dar nó híos a lurgan ach an cuman a bhí me bhaint le go spell na Gaeltachta bhí mé sa Roinn, bhí mé Raidió agus cuiibh istíí an coolda me eáil in dhéag ach dar nóí sin tó creta bhí me híos a dagan gacha áid na áitnis álas a tír agus glachan na daine an sinú níl ursa sin tógan an pobl sin ar fáil le chéile go dhéos sin so stop sin an rud is mó spragan fon teanga na hain. Arás míáil. Barry, beidir go mé fásan an bhí tusa mar luútúnta seo de ceathrú ócáid so ar an duine is mó bhfuil anna héimecha sa Gaelbhratach. Bud ó héobh an trí bliana go raibh tú buinte leis an Gaelbhratach agus tú sa bhanscoil. Beidir go mé fásan ná an rá leis na Mac Léinn an son na skillanna a dálam tú agus tú mar bhail an Coiste Gaelge grúil tú i gúsáid inis agus tú bhfuil fós an ollscoil bud ag ar thaíobre le chunar na Gaelge. So is no got an rud smó céad fongéide agus cuioine mar seo go minic gach ról a bhí a gomsa ar an Coiste Gaelge ar scoil rinne mé an ról sin níos déanaí am a héil. So bhí mé mar OCP nar bhí mé sa tríomh bhí an go caiidir lé an sin sa Cumann Gaelach nar bhí mé sa céad bhí mé mar OCP agus sin bhí mé mar chathíorlach an líana catair agus an sin an líana dós an scoil bhí mé mar chathíorlach ar an Cumann Gaelach. So gaciil a rud a dála mé sa Coiste Gaelge tá sé fós núsáil am a héil inis. Ní higann siad like tuis léir beidir treéis tréáí ar an líana like an tréáil OCP ain siad tá sé cócáil tá Canva an rud is fearr ar dal ar léir treéis television nó Microsoft Word posters gach mar sin fósú seo an na scoilna sin am go náhéil agus níos mó ná sin bhíam ag buaile le daoine fós Tá rud deas a gídéil de Barry an rí de Gaelbhratach. Níl tú riomh chuní sin alternás fidel. Well, fine suggestion am mar seo but both just one but both búla le daoine gur bhúil mé lo ag ócádaí Gaelbhratach sa látá nóbal. So an mola bheag gom an dúir Jamie go bhfuil sé chun €10 an duine thuirt bhí gachtainna labhairíonn le duine nua a nó. So labhairíonn tú le duine nua a nó tá Jamie chun €10 thuirt. A new feching Tap that's póca cuivan so póca cuivan. Búla le duine a nó. Éantain a costín go tá daoine ar fud na háta búla le duine agus deir mé le tá siad chun búla lo a rís amach an sá an fuair féil. So yeah, still Christian Conquer Tommy Fresh. A roast ferry. Mary, tá do cólacht féin, bhunig tú do cólacht féin, agus luúg Barry níos slúthe beidir ó héobh an tunachar atá ag na man so síalta faoi láthair ar cuasaí Ibreoir éigean ach ar dalam tú anna chuid skillan agus tú buinte leis an Coiste Gaelge chumá agus tú buinte leis an Gaelbhratach. Well, it's still an skill is mógur cairílam ón Coiste Gaelbhratach le cólacht féin achos bhí ná muoine hug an Coiste Gaelbhratach galore muoine na dom. Bhí mé mar an Rooney, so bhí mé saithigh Janice ar na Cluineach an Scofford, so bhí muoine nó dom like Raidió Rí-Rá, Raidió dhéanamh, má thuairimí a right. So nuair a thosaigh mé mo cólacht féin, bhí an muoine sin agam. Fuair mé an muoine sin is dócha ní amháin ó an Coiste Gaelbhratach ó saol na Gaeilge ar fád, mar bhí mé mar cinera le splóder faoi ceara
gur fiú mé ar ocht cuasa lo, so is tócha ní hamháin ó an Coiste Gaelbhratach ach ó téanna Gaeilge fád for mé go leor muoine. Ará sanna bha. Well, I think we'll sin anna carachtas na dtíine tá sitan agus iad fécinn ar na dtíine seo atá is sé na Gaeilge faoi láthair. Cuomh tá luigh tusa gohfuil tú anna bhainteach le cuasaí láthairtha de léiritheoir de scacrad ach tá sreat nua úntach faoin glún óg an léonmh atá sé ar faoi láthair. An mé fásta beidir coolar a thuirt ar cad tá taobhhirirde agus cén fág ar tháinig sibh sús leis an smaoinemh agus é anna bhainteach leis na dtíon óga tá sitós de cóir faoi láthair. Yeah, no pinse for my plug. So the Schreier agam falahar der running cream the catch to the fever or BBC dog. I guess it's like a played in Claire, Cara, Neil Chama, into Axel, I suppose like catch net into Larna and some discourse like in Sohi, a Calvin, you know, the Cardiff, the Con, she said, Relging, it history, you were calling ya, I guess, Templar for this. I guess it's like and Rod Brasha, a one into the heifer 76, and Rod the Burns brother, and Nog Wilshire, Trevon Gaeilge, so to Shrine Claire, play Liberty, into bunch of like seal studying one which I am to Gaeilge, I guess, and Rod aspire from a boss and Nog Divine Shin Dash, a bit Gael Heart, earned year fog, paper, and take on the video crew, I guess, Ollie Foster, a bit Gael Heart is cancelled, Dini Olga Ura, I guess, and try shot land, did you need. Nach Rio ar an television nach me and Bidger ag playlist in the mind Robin at 18 ach ó tahi agus termi and scoihaku ag fi sesta an tahi sin ag sa termi sin ar Richlum so ta and darna episode ni go mac rare to treat hard for the goal ach sin an codges spirit them a fox kind of rat go and dash them lord the dini agus get jiggling the curtain shot flame mar sin go and wishing on before him or can you Rochan Ashante, Ian Gaeilge, agus nahol she wanted the Kenyan and Seal Guamshira. It's lair diggling Lord by Yeherby, it's lair diggling Yeherby a Yanu, Bosta, because lair diggling Kenyan the Priu Rashah a Slay, Trevon Gaeilge, Station Yanu and BBC Bosta, so shouldn't eat the Neil Power to do so. I guess in Goni Kenil and Rod a Yerm said, Ladini Auga, guess Ladini parent skull, no Dini parent off skull, you know, too much pain in Kenil Kersey in Gaeilge, Yanu or no skull, can't you ever much or a sharp because Gaeilge shop. Agni Gaeilge, Kenil a big ever in St. Arniel Gaeilge, no a bit an extender or Gaeilge, Higlath the railroad Yanu, must they go right laugh, you know, pasta beef and spare Yanu, it's Fager Shiniani, a Goni Vig have new Gadiglat Shiniani tree Gaeilge, Gadiglat and Ray Horse Dini, a big playlock in Gaeilge, Gadiglat and Ray Horse Dini, sure, she about a fall after Murd, it's going to Gershin Kinderody small, much trench from the Honya, she shouldn't sure, she threw on the Gaeilge, so. Kenil in my sleeve I have Kermagla for we need the Ahan Kenil Gilra, Ahan Kenil sleeve I have in Magoni Curtidini, the niches I guess the Kenil stands them in Aku in Ruddy your life. So Corkin Falter war Rivsha road or fod Garby Yami, I guess in Yanni Trevon Gaeilge and to take them Agla for a foster Gard Second Dash or Fall for open the Gaeilge. Plug Ella. Plug Ella. No, 18 go Humlawn Lat Cuiva Mar. Misha hosni smack agus yana soliacht and then kuskti bon muntork now tam gober is in the Gaeilge so ha gakil rod buinte glena chéile ach ha beidir gol anespéisi gom a gorsi blog líle Gaeilge Mícheál agus a sibse gibrú le gnohi con ní smó Gaeilge curcon cíd an so I blog lia so sin anespéisiúil so beidir gom fása now just cooler beag a huirt cadid na rodí gúil se bhí gibrú ar filáthir agus beidir na deachtartaí atá goibh chun an Gaeilge spreige is in áit nach bhfuil an Gaeilge chomhlárna go gomrád leis na Gaeltachtaí beidir. Sure, I've locked in the bag of the Garden Order, which is over on fish, very hinkly, now come in a bag and a feck on, because the flush dog, we smoke, now we smoke a block here. So from Dirk and Turkey over Shin, Omianer and Lena, I can stoke a Makura in, so I'm going to sprag me going, so we should play the corporate audio machine to our father be again a Kellor and a culture of the chunk of fads of the part of countries, I would say, August the Scarto Vision again. Agus stoka on more walking ahead take her out better you know Trumlock and the first the early gigs shot the cook gates more quick you know it's built on Gaeilge the Alcoa Curve in the lane to show being a Misa I'm going to show my you know cultural ones you know Black History ones got for the beyond this being the Oka the credit of the Chin Bader go out you know chance for Kirk Coral wants and being on lawn of these got or Russell to I tell us not really sure the Dini beyond you know it's tishy ears, you know, we should play the way the frogs, door cheats and we should share out so far like Magiri, Esperish, so the Shinish and Chonga. So
tá gcónaí tá bura an Gaeilge agus tá daoine iarraí deisina cainte bheith ann. Agus stocha nar a chonig mé post a hánig níor dar nó Bloc le Gaeilge go na Gaeilge le clúiste agus na fechaí, so dúirt mé éineacht ar fád le tá an cuidiú lei sin agus céim back a chuir mu sin chun cín. So tá chlórimachtaí agan le chuir le chéile, so bhain right míle an Roinn agus right míle an Córa Cargus. I bhí le chéile agus si bhd ínt le feiste rud nach ra ann trá a ra, chun na Gaeilge béid an tain agrúpa bhí an ceann agrúpa níos an iirtin ceann agrúpaí Gael Linn dar nó Gaelbhratach an ruí ar fád tá ann. Ach, bíart trid chun is stocha an credú an sin all an Gaeilge. Ach an ish is stocha so mud fan géir go an Gaeilge le fecha as the cushions mó chance go sib an ceannas mó agus gcóí den trachtar an á Beidir Murphy's ice cream was really good George trí Gaeilge is shit point to laskin it agus tá siad san an báil an teanga siad san tar rangine bóman sé an asce leis an gunnar na Gaeilge chun go mé a chuid Abraham an pléitú Gaeilge géanamh. So rudí sort of sin spragging an ólatí eile, because sin búnamar le Murphy's an níos sin, cos ram ní sin, bhí sé an ní as fear tráchtáil a ra acu, a ra docretas sin suntasach mar burla beag go bhí ann a leis an Gaeilge. So tá sé bhíle de country léú le Gaeilge Mac Léinn, it's massive been a 3 watts smó. Now I know good, it's Jordan yoga sin or bainisteoir Dane or a Bloc Léinn. Currently two sort of it's mar look cuivan sin na niches na rudí nego na do carfád atá ann. An rud frí sé an Gaeilge is muintin na Gaeilge le banitá anna a gun ar fáidir ar chéile is tá with fear dílis an Gaeilge agus aine would spraggle dí agus truck with a rash of Philip a rash air. Agus is stocha tá roint gnótí agan an éise cin í plan gó a bhfuil sásta bheith taú leis an Gaeilge. Agus roint team like chance go roint go bro go to roint cían sin don't know it's a right TV Tarney a hogan asking the euro mas sort of go order to Gaeilge. It's a piece of crack, so it's close Jock and Durson shin. It's close Jock and Durson Turrisora, Just say with me youngster fought to go, oh my god, like Irish, like how you show like this sort of shit like spragging these more dropped on knocker wood Mickey Mouse saying Gaeilge. It's actually would to do then with culture. Agus must really go to Geary right Mac Léinn spragging with on Changa live. So I'm really ending with like an OT back with the shock here, I suppose, ná frásig ar féidir úsáid don OT Tarney was really good to the order, be it to Gaeilge, be it chlór, was really good to Geary Reints right play in it must really go so John Gunn's cameras have come off, so right able breach a green rapid door good must really go hogging to the shock and Duras, tá sheets and on play to the big guy, but Neil McGraw right leaf up down like Tommy the radio we show must really go playing to the ain Fiunter Mario úsáid an Gaeilge. That's well and good, cutting him on the line, cutting him free before again. I can more spragging needs and who will actually deshine these by customary dealership own not rushing mean to their river. So she took upward fear jar for Pilar and horror like Elaine a con and Changa because being the hoarding a con and Changa Mairidh Nic Cormaic must really go back into a Ruddy Jarf and a Ruddy I suppose the jaw humpy shin, na Kinley and cost other on the case studies being the with us, Dramno sauce, the Lauric in Chiguagano, piece of Folkley and Chiguagi, and a couple of Folkley shin and Tame Road, Spanish shin and Burra with a chopper and champion. So shin. Yeah, Mícheál sin haar bor. I suppose bigger insights. Derek Harlesh inish, but mar okal skur and féidirle just gakile dinne beidir. Mulla van a hoort good Doric shiv dus Nadina Oigan so kun Dulamon post 3 van the Gaeilge agus vor like Lina Vaughan le haig Nadina Oiga seo. Tusni le Lina Vaughan Barry Lina Vaughan. Just from running your main no, Hosha Harvard talked of the digging tusa on talk to Polish and Ireland. Agus céim fág bhfuil si bun seo nó bhfuil si big éirí an Gaillimh so domsa is go hom ná le haid féinúlacht ceapan bhfuil mé ná me éonúlacht chéine léiriú a bhhabhís fearr trí ban na Gaillimh agus do sin an cúis mó fecin tú miúnlaigh ag teach le chéile go hórtha trí ban na Gaillimh Tommy Trace Burra Olbúra eiscin twíní LABT a díine de cá díine agsúlaigh teach chéile trí ban na Gaillimh simar ealda an féinúlacht but just thinking that in digging to came fall will and Gael and talk of digging shop. Gairmiúla Barry, Mary. Do you Kate Derry may not to faoina chur Malcolmson? So Laura Ladini and la Gaeilge always yowi too ruddy. Like Turhi Dini Deshina ditch ma Jane into a Yeah. Anava. He was in yeah. No, Eros. Anava. Yeah, it's okay.
just not highlight. So huge paint as the not fear who like got post the warm hand and not sure be play of them figure she the Maryland be play of them through the Idicus Gael. So really can not make it do gone in Gael curve just not highlight. Winning a coins, winning a frosted there would fear gimply and chunk and the other time would more yen of few money any should what's the man no few are no Scottish Gael just not highlight. Haros agus Harnash Kutsa Cuiva. Just staring out Jerry, one stuff that's more, she'll go more much fuel and I'm thinking come to Gael Linn, Tang or Shincher, Christian or Bod, can urge the craft this is really neat to the Gaeilge, we should bunch of listen fish the Gaeilge, no, this will come to Gaeilge, no frastal or feel in the galley, dead kibby road, one stuff that's like it's now money, money and the finger things in the tiny and against big, Haros fad. Well, Gur míle maithagah an cethir a bhí gaoine nómh Caoimhe Ní Chathail Barra Ó Siochrú, Mairidh Nic Cormaic agus Mícheál Ó Nualláin an bhéileh búlabás mór thuairt dómh. Agus anis bhailim Caoimhe Ní Chathail ó First na Gaeilge na haid cúpla focail ará má se le. Gur míle Caoimhe. Ceann faras na Gaeilge bhfuil fáilte ó a chuir roimh gachéine an seanneomh. Is céim Aontas Gaelbhratach de churchan cí na Gaeilge lára scoileanna idir bhunscoileanna agus iarmhunscoileanna thua agus theas. Scéim practicúil dearfachaí a chruthín deis na cainte rialta don na múnteirí agus na daltaí a chabhraíonn na spriccanna le labhairt na Gaeilge churchan cín sa scoil. Tréaslím an obair ar fad atá diontaigh fuireann Gaelbhratach. Bhí lán dúchláin agus deacreachtaí ag an bhuireann chun dul le cuairteanna na scoileanna le Linn an pandéim. Bhí siad salúpa leis na scoileanna le Linn an tréimh seo agus chreachtail siad cuairteanna ar lína nuair a bhéidir le dul go dtí na scoileanna chun treoir agus tacaíocht a thuairs. Tháinig siad suas le smaointe nua chomá mar hampla sosanna spilódracha ag ggóir le foras crí na héireann. Bhí sean chun daltaí a spreaga chun aclaíocht a dhéanamh sa seomranga. Chamála sin rinne siad forbairt ar áiste hisismóirí. Is féidir linn. Leabhrán digideach le fuam a bhfuil meascán de frásaí agus ceiste na coitianta nascaí le ranta agus le órán atá coitianta is íal an tailaí a chuide go mór le tuismóirí cabhar a thuirt na daltaí Somália. Tá ócáid seo tiltte ag na daltaí a rinne sár iireacht na Gaeilge churchan cín. An Gaeilge sa scoileanna i bhíne sin na deacreachtaí ar fad a bhain leis an pandéim. Bhreá bheith géisteach leis an pléin seos ag an painéil an job bhí tuairt moltaí chun deisina hapú a chun Gaeilge úsáid tí mud an scoil. Pólamid ón painéil chunas tógeall ar taithí a bhí acu nuair bhí siad páirteach san Coiste Gaelbhratach Gaelbhratach sa scoil. Chuna bheith páirteach in nimachtaí scoile ar Gaeilge san ollscoil agus an sin chun posta áil trí bhean na Gaeilge níos déarnaí. Is ceile an ócáid seo ar an sáróbar atá dentágaí le bháblion an nuas agus cóghardachas libh. Is léir go bhfuil fás agus bolar an scéim seo blian go blian agus buíochas ó chrí le gachtainna a deagra an ócáid seo aniu. Gur míle maithagaí. Gur míle maithagad Caoimhe anis bhailim Anthony Chaileán príomhaimneach Gael Linn fáiltiú Susan so gur míle maithagad. Gur míle maithagad. Ar chéad rud bhailim dhéanamh ná buíochas a ghlacha le Caoimhe ón Bhoras Caoimhe Ní Chathail rinne sí chuirsíos anna chuimseach ar Gaelbhratach cattá an cad hiige agus an chuú le gairí leis. Agus murach an tacaíocht atá Gael Linn ag fáil ó oras na Gaeilge agus ón Roinn Oideachais ní bheith muid ábalta an scéim iontach seo a churchan cín. Agus ní leabhras ach gur iontach an scéim í. Agus ó bheith géisteacht leis an banéil an seo aniu is dóilm go grothíonn sé go naibríonn Gaelbhratach. An rud a dhéanann sé ná daoine a chur ag caint le chéile trí Gaeilge. Cruthíonn sé an nasc agus sin an pointe rinne cúpla duine daoine ar an banéil. Má chuann tú aithne ar gcuine trí Gaeilge, leanhí tú ag déanamh córá leis an duine sin as Gaeilge
amachart sin, ní léon ceist faoi sin. Nuair a bhí mise I Mac Léinn san ollscoil an seo nach mór 50 bliain ó hin, bhí Gaeilge gacha le gine, ach ní raibh sé mar nós Gaeilge labhairt, mar ní raibh éon struchtúr an. Hui mé ag muoine agus bhí spéis lethagam sa Gaeilge, lean mé orm leis an Gaeilge ó hin, hui mé ag obair le bord na Gaeilge atá inis I bhforas na Gaeilge, agus hui mé dearg go dtí Gael Linn, agus agriocht í sin bhfuil curmathagam sé ar fad mar go bhfuil na díospóireachtaí agin, go bhfuil cuirim agin do na bunscoileanna, go bhfuil scléip agin, agus go bhfuil síonsa agin, agus go bhfuil na cuasaí Gaeltachta. An príomhrud a dhéanann Gael Linn ná ócáidí cadribh a cruthú do ghaoine óga, agus tá Gaelbhratach inis an seód is Jamie atá sa Slabhra, agus tá muid Harbh bródúil as an scéim, tá mulla ag dul don Iran atá ag plé leis, agus tá mulla go speisialta ag dul roimh na scoileanna na múinteoirí agus sibse na daltaí atá ag ghlacha go fodmhar leis an dúshlán agus ag éirí thar bár libh. So, massive. Harbor gur míle maithagótanta a níos bhálín mise agus cuimhe be mídig Bronnadh na bratacha ar na scoileanna de friúla. So ar dúspóra an chéad scoil ná Coiste Gaelbhratach, Maimh Nic Cormaic agus Aibhreal ní Chrídáin. So tá Coiste Gaelbhratach lonathe in Gaeltacht Muscrí híos Guigamún, agus bhí tros fada Roinn Oideachais maidin bhfuil mórrán díomh an so? Bhfuil grúpa mór? Oh, who's son fair play díomh. Agus sean céadúir de bhaintear Muscrí a bheith líon ag Bronnadh Gaelbhratach. So tá súgan buid bhain sáir tanamhas faoi láthair agus beag neart combat tar éis an Bronnadh seo. So ní hiad an tain dramas Corcaigh gana. Bhfuil dram eile ó Corcaigh comá? Tá grúp eile siar an son ar cool anna bheith fair play díomh. Agus fair play de Coiste Gaelbhratach agus má sibh ríist. Okay, so an chéad scoil eile na Coiste na mí agus hon an brata a bháilú te Lisalinn agus Cael Fásta. Mai sibh. Is doithe go raibh turas gite níos gearra agus scoil seo a chuirmis an alta chearna rumpú agus iad ag